Webshop jimbim.hr ima za vas u lipnju hrpu novosti. Pasterizirani tekući bjelanjci u praktičnoj boci koji ne sadrže konzervanse ni GMO imaju rok trajanja od čak 6 mjeseci, a možete ih konzumirati sirove ili termički obrađene. Dočarajte si zdrave snekove i uravnotežene doručke koji će pokrenuti vaš dan s biomisli ili biopahuljicama od 5 vrsta žitarica. Osvojit će vas ne samo svojim okusom, već i sadržajem vlakana, vitamina i minerala. Okusite duh divljeg zapada i uživajte u originalnom okusu 100% goveđeg sušenog mesa beef jerky. Osim u visokom udjelu proteina, uživat ćete u minimalnom udjelu masti i 0 ugljikohidrata. Novost u ponudi je i hijaluronska kiselina, čudotvorno oružje protiv staranja kože u obliku tableta. Pruža podršku zdravijoj i elastičnijoj koži, ubrzava zacjeljivanje i ublažava bolove u zglobovima. Pogledajte novosti na jimbim.hr, web shop s progresivnim namirnicama.